look seo faoin an Gaeilge a feiceáil suite a gach duine. Agus hagus sé Gaeilge fud fad na carach achan eile áit Common Blue an Ard, Desi Wilson, bhí sé cover an Short Brothers in Harlan, so hagus sé Gaeilge an sin, lór sé Gaeilge ag am lón, fiú bhain daoine nach minn sim álas ar bhí a bhí an Gaeilge. So bhí sé ionta ag teomanta don dearcú faoin an Gaeilge a bheith scartha ón Fhailíteach. Go deocaile a bheith a do Gaeilgeoir, agus gan sin a bheith cangailte le fís politiú de chéinniú ar bheith. So, formation we faster. So, sin mo bheith dealt. Just Orla, Dimmer Hankas ar an Ghaeloideachas. Well, near tógaí le Gaeilge mé, hí me sé go Scéalta. Rogaí mé ní déag seachtó sí an sin hart fan as a rogan céad ón Scéal an ach ag an am sin fí sé an den na daoine le Gaeilge. Na daoine le Gaeilge acu hana féin. Ach bhí sim a gcónaí ag miadaí an sa Gaeilge ach go fíorne fan mix mintre seo agus mé ag Thomas an seo ná an céad sort a léirí mé sim sa Gaeilge nar Jimmy mo Iar-phríomhoide Honda Gaeltachta, Iar-phríomhoide ní séine, agus bhí me seir chuirt, heici le mhámid le maiadi, agus bhí me seir hafí me garcard, Seá Ross, Dégarí, Siúl Hart, gan teismóí, gúni, tá me se go Honda Gaeltachta, agus an sin bhí me se go Dúléam agus bhíart Gaeilge Áine, bhí sim agam inchi agus ar nóia bhí maiadi cúsás agus bhí teis na géirí wannabe Gaeilgeoir, bhí si couple faca leige, so bhí teis na brú sin, but like an sprec a bhí agam sa ná an Gaeltacht a bhain semach agus bhain mé an saltas na Gaeltacht, heit mé an rá leis an Gaeilge, agus an sin sin grúin beidre hart an 3 bblion an 4 bblion agus gurúm, bhí mé goí géirí bheith móinseoir agus dóra mé gurú an leid de Ron Gaelscoil sin céad ar thola mé. Actually sin níon de Iar-phríomhoide hánig chun na scola. Oh right, Benny, John Tager, Hánig sé agus nó an sin Gaeilge a réon amos Gaeilge sa bhála agus sin ar dóla mé gurú bon scoil agus dé an hachar mé agus agus seo mé gáil ar Taegra, tá mé gáil ad leis an bhscoil agus sin bhí mé cuaig bliana déag déis, sé bliana déag déis, mú sin dús a gúig bliana. Agus bhí an dóla me sin mar chuir Gaeilge mar dé mar tatú tála go mai. Dé an taimime tart ordan taimime tarm. So nuair a thuí me sin ag bhscoil fphobal Feirste, tíir sal go dé seo, chun mar ruí bhí páiste aithnar bhí mé rang a híon agus páiste chuir lárnach agus dúirt siad mancóg agus hánig an múnseir agus cumil siad a mancóg amach. So hí me se gur an focail a bhí ar cumiltóir an mancóg. So bhí coitmór le fólam agam saos an an am sin agus bhí go Gaeilge agam ní go Gaeilge agam mar teanga go féarne. Go gar sin é agam sa. Bert Winchard den céan scoil agam a Dúléam nó an Graf agus Springs Lindsay. Bhí intiú pearsanta fan Gaeilge agus just cos go mé géirí bheith móinseoir just an céad ceann sa Gaeilge PTCA agus. Sure, She's darker. I know. Smoochie sheer. She only going to go to that smoochie sheer. Or coming into your gadger, smoochie sheer, not gadger, Hanik Jorgi. You know, and she's smoochie mental too. Brother. And Emer the Shane, they're now talking here about her showings. And Ghaeloideachas agus fish and Ghaeloideachas heart work. Agus ar nóia agus tíadóid in ní higann tú go bhfuil ruidir le Charlie that him mo déine go sin le nadartha. Bhí madaí ag ma Uncle Seamus ar bhain mill agus Laura mo déine Gaeilge le mill. Agus hí me gur Laura mill Gaeilge fásta agus déimir sé linn agus bhí sé mar chud bhí seisir ar cóis lomsa. Mé híon Tomás, Padraig, Diarmid, Uíbh, Auster agus agus mill, so bhí sesin sa common linn. So mission cúgu paiste a roií do Chosú agus de Caslí.
Fhí mé iadí ní sinne na mhahar bhí sé trí bliana ag an sinne na mhahar nar fáisiid agus fan am rugí me si bhí sé sin stoithis na dachatí agus bhí chaith sé a óige just mar bhé ní ró Gaelic agus sa bhla dóm sé sin a chud Gaelic forbairt acadúil in slachtúil deirire a bhí an agus lá sin a raibh go brach leis mata a dhéanaí mar chaithú aimsere le sin chéú deirire a bhí sé agus bhí taithí ag mamaí agus rang na Bob is Clúnáir agus an stoisian le agus fáisiid agus bhí daddy go leis agus an sin rugí meis bhí daddy in éagal reis go hoscoil na riana le Gaelic a úla mar chéim agus Germany sin gur brach leis rála go tí na páistí sin am an torma níos deire agus sin seachas de cúgur acu an jo so ach sílam gur thug me se bhí deara an chéidir gur thug me bhí deara gur rudan tear le maidir leis an Gaelic de mar bhí gachhaiste sa teach soginne a caiintinéalaigh ó thugadú Normand Gaelic a chéile ach bhí níos mó taithí agam sa an bharla mar bhí mó mhóraí mó amó bhí siise ina conílan agus bhí ténis ar bhí eilte le agus bhí sin conílanne agus ní ró Gaelic gur bhí aici agus ar nóide agus bhí bearla aici so bhí níos mó bearla agam sa ná mar bhí na páistí eile so don chéadúr bhí mé hir déan go ran sin agus heicmuid gur ró Gaelic a bhíine agus ar an tíhheile den móthir gur ró bearla an ach bhí chur sé me go ra agla arm nuair thu mé go níomh Luise Feirste blion déag go níomh Luise le jaabhí le cuaigh dúir se eile agus bhí me sé ar bhaint gur phobal Feirste le séir agus is suúgur le mil go fáil an madú agus tá heagla marrá gur eisgur se le bhí an bhí sé galanta thugraí mu déar chuúla an ta agus chuirmid na cric ar just mock a bhí an salan a bhí so bhí an tailen agus a rééis maidir leis an ideiste luí mé seo a hana féin nuair a dulsí siad nó nuair a hanig an curriculum náisiúnta amach bhí siad a cos leis an curriculum a bhí agin ar an monscoil mar bhí dólam Virginia a hanrad faoin nádar na haireann agus plandaí agus anmhí na haireann agus bhí na condaithe le gur ólas agin bhí a han óan ar ólas agin agus bhí sin specialta agus có-ólam a bhí an agus pear-ólam a bhí an na rudí le go taithint a mór leránis a le ag na daoine seo bhíonn a cinródaí ach sílam sa mar sílam gur specialtóirí a bhí an dú in san fashion a bhí acu don Bunaitheoir ní just muinteoir Gaelic a bhí go le Gaelic a hagus so bhí an tair ach bhí an taistrú scola ón ag an French sin íontach trom a Gaelscoil go níomh Luise agus ceann an céad bhliain má lá chunar agus le ará le muinteoir in san chomra dúirt mé mar I don't understand what's happening mar bhí mu a hála all war ar tábla látaíon bhí siad ag scartíir bhí siad an rion agus thug sé amachtaí as a bheith ceint leis so sílam go raibh céineal seo cogneach ar an fiar na mléanta I gur irí mé clachtaí le gataí ag féigeir sna lepras agus an sin bhfuil mé féig na híon agus a rééis máidir le taí Gaeltachta bhí me si go mar ordaí agus lá sin ar fiar seach mléana agus bhí mé héal saite in an ar rinne sé Gaelic ná me go céan ar se céan a dhéanaí so rinne cóchéan le se barla is sé Gaelic agus taí ebre ar me taí agus bhí an tair an fásta bhaint má an sin agus agus mé Gaelic an tin ar fiar ceir déag mar bhí mé in mó bhuiisiúr Gaelic an dimnig agus ba bhíon lom aistrú go príomh mar bhí an job díirthe ar réicht na specialta agus díir mé an tóca faoi sin an dablaí an tear aistrúní dimnig agus rééis bhí mé festrach bhí mé géirí fecha go dé mar is Emer bhí an saoil an sin for my sins so to mention
Could you say Dimmer Keneal a Hannick during Ghaeloideachas? Well, as Curon on different May, so Ragu in London May, thank you. Cake and trade down in Magda. Agus Vicura Uíbh Orthodox Agam Box Agus Meg Togel Ma Yego V Shana Agam a Hannick o Latvia. No Ukraine, G-Sprax the clan. So the pogroms in Edinburgh, agus Wogshit Drera Kayla, agus Dre Cosalot, Hannick Mashana, and Napro Aikni, Agam Effish, was Solidarity Mayor and Teal, O Latvia, Kumai Riga, agus Bagralehi Rusish, agus Yiddish, a lot answer Dirty, Ruddy Kosala. Well, Kushi Susanovich are now Durham Yarafa Tame a Homshin. August Bagrale he Lord Long, Nanny had make a jet she was Dutchy Fish Day, which is Garmanish, August Yiddish usage. So to Ridge Fockle Ogum O Changa had different August V Megoni, can you be on Simogum, Filamock, V Mayarafa, V Capra Ogin Birch. Carrying Agus Birch Gas and Mission tamed in a vehicle Agus Katia Agus Kajay to go right Agus Estoiha Guru Majula Numera Agus Ro Numera so Togum Vimich Toga Garan Mame Fishy Guas so Vimiadi Entak Fishy just got rod doing ya but Needing your appadule actually did be shays namaragi. So in Yiddish current to schmottaman, so yield shay Eddie. Be share heel conjugal so we heart London. So Shaskaji, so base menu fishing. So we see a later. August Rishmay lesson. Credu is doi hunter of Vime Imiyaga. August is Eachach may o him of a socially may so we make in your agree and then who may have an old skull will mail this group of Dini o Yaran August group of socially so I mean Lama Mace and H ma will mail a Marks River August Hannick Men Shore in ye sauce be majest sauce and then dirt maple Rahime and Agus Tame on a shop so Ghaeloideachas so Estoiha Guru Simogumagonium in Changa and the animation Errol's Goma Vima just moved from Revelodge Tamatarira so Vime Janu and Rankish it was Wimme and Soltas Ach Rinme Economiacht was Politiacht he'll make a little Shaskaji. He'll make a little and Scéalta afro. I'm on foil. Yeah. Foil. August will me lesson changa. August ni romi able to graduate. Potter or August and pure August. The codule cosalopti ida istoiha Chowley and Shaw. So as spoken about John Markela, August Nachali in a row, Misha Toga, August Vigar, and China on the Vienta Entertainment, so Ralaja, August Mishan, the third Shan Waha, August Nurhanic Mention, Rada Wilme, isn't it? Sort of larger. Well, and both is an errant edus, we may just really Mahushali. August then Hannick well Hossi mates occur Sims to Gaeliga August and Caver and Gaeliga Airdrastal may Visha Raptor to a Fergus over here. They're locked PD, but we may go up Estella now and Kate Callie August she and the Hitchmare Marsh and then we may hit in common Ionad and James Ogilvy we may swing efficient truer. A hog Gaelic do magic of Misha Fulham, Agus and Dinia, and arts, and also remake counts of Gaelica. But we may insult us, but we make Erie Shenna Olam, I mean, Ravina Postio, Nero more and Gaelic, just being a focal
Úsáideach agus actually Kindle Jota ná dean sin. Níl sin Níor úsáid mé ach na rudí céanna bífar amach ná dean sin. Nuair bhí se bhí trúr agam, nuair bhí se callan agus siisice. Níró muid a géirí grá éide na stoibh na níró duine bí a géis soginne a tógu ar an bócha seo ag Gaelscoil, bhí fóric, bhí muinse ag John Darfáin sláte. Gur-bhfál ó sláte, dus bhí a socu go raibh siad gol na postú le go buú ag tús na rang in aimstíine a ficúach. So dúirt sé níl sin gol atálaid na máfáistí, but bhí ansim agam I rudí nualacha ag pointe sin go raibh aithní a go mé Áine agus Éideann agus Uíbh sin. Bhí a stéil síos le gol ag Gaelscoil Feirste agus dúr linne nachrús bása. So sin an dóid a hosíid a gobar a Gaelscoil so sin an cé. So má is má. Yeah. Agus do hé an sin gur gachtaí céim eile é sú ná is duine de bhunathóirí ina de bhatha agus an táhairt sin a bhhain leis na luúdhlínta agus máhain go dosa sin de cíise cúig bhíor ar an osscoil acu méú an solar sin bhFál dífa in na luúdhlínta. He dé an sprec a bheoga is do hé ro neart sprec nó go le hinna de bhatha, but dé mór sprec a bheoga ó hiú beidir an afheohan ó hiú curla pobl na Gaeilge ó hiú an solar sin a bhFál. Well, must féidir am just a go sé hic Gaelscoil cos sin an aimse dóí mé an tábh go bhaine leis an seachta. So nuair a bhfuil mé, so cé me se rá go raibh tús difriúil ag Gaelscoil so free education in Ionad. It's a big Gaelscoil Feirste ná. Bhí gach daoine agus an sin bhí Gaeilge acu ag an tús agus na mrá le muinteoirí é. Agus tiismóirí seo really gráhainte an ceanta a hosí an scoil agus me sin má bloin, but sin an Grove Street bread ag John mBéal as Áine agus duine éanta comasach máile agus hosí me se go bunaithe but mar atá so sin rá ré agus kitchen na but Uíbh right, bhí mrá éanta láide. So agus níl mé géirí na daoine agal amach Liz bhí sé póste. Bhí Virginia Golham taige le Hargil agus níos stop siad. Ní mar focail le Gaeilge acu. But bhaithí sé go gaidiú an Gaeilge uirbe. Gru an Gaeilge dhéiche an chlán agus bhí anna sin saol na póiste níos far. So really bhí me se loa and then dance an Ionad amach sin. So níl so she am good no never. Tá mé gáil No, but she am gur Orla mar lúsú gur sin ionach deirfiúil ar bógur seo. I mean, bím sa rágan le gur gá chabadil ar Bunscoil Feirste. And here Cabajal, the shin, near the Togu skull, near the Bunaitheoir skull, or Wackel the Frastal, or Feirste, and Phobal shin. No, Feirste in the scam, a Brel and scam, orchard. So we shouldn't hear Kyon. Agus, I'm going to crochet different or couple of days. Like, we should different to bed, gur tishn, hori vi rattle. We should different to bed, gur Gaelic, a be mar van commerce. But the actual way not crochet different over Berla. She shen grew the pint she a 5 forum fridge chammy and walla. So we should orthodox around shen. We should orthodox. Now your Hannic Mission was here, the Hannic Mission was here in Marshall in Poland was Jaffer shen
na Seachtó Cuaig. Agus the másach ar náide caiimir agarúid bhí síl galant a bhí an dúigtas a grúid le pobl ar an féis a bhí chomanta Eachach leidir, achna le Eachach leidir, agus as a bheith tú go seach na pobl tá leidir, caiid bheith Eachach leidir tú héan. So like bhí pobl Feirste lán na géine ar ó baril le leidir a chuid fiú dáhanana le cemna rud. But today, nuair a bhg me déine seach, ceann an féis na bheith bóthar seoid ná an aitre oscailt. Now suas go dtí sin is mrán a dtíthe a bhí a John an muinteach don chuide smó. Agus bhí an tá ag bóthar seoid gur mar sin a bheith. De mar rud é nachrú na mrá sin ar fáil ceistúir an méháin de Phobal Feirste. So, de one's called Phobal Feirste. So, sin an éis a bhí acu a ggéirí an aitre oscailt. But níú duine bhí acu le sin anna. Bhí me sé teagas go monscoil Gaelscoil an. So, hanna an chance an dús a golar cuasa Gaelscolaíochta. So, le mé an léan, is dúbí listen to mis go seo anna, cos cyfas go dé hogus an áhas. Rin me cuasa, hart fan am sin bhí at the stager. But go gorí dúné dús a críich agus mé go per clín le hífeig an am. Fuair sé an job. So fléim sin nó dúné an críich fa dú dús a ERS. Má fost, buan, tan mis a job tap tatúras leile teachas ja. Ní mis is má fost. Agus tardaí mis mé híon na bhéh mar winter in san Leas-phríomhoide seo de taring fáilisiún chuúla Orla. So sin an other inwich. Agus ba sin capital an difriúil. Capital an difriúil ar chuid mórdáin agus rintas an tablis do chuid acu sa bheith just gur seo a daon seo pobl startha. Seo teismí hóirí nachrú na luach na safaí fuidir an Gaelic forbartha ar an dáin ó sé forbartha. Agrú maithú acu. Bhí maithú acu. Like ar level line begal an strategy, bhí maithú acu ó a bheith einta forbartha maidir le na gcuid jarcíthe, go dtí iad siúd a chin coppla Jordan ar thola sin clamad. Do me so we kind of spectrum master yahan on the division, but it's pobl starta go Tiroliach bhí an. Ní ó Gaelic acu. Comáile sin agus dúsa mar winteoir. Bhí ideolaíach difriúil a go le bheith díich na páistí na ó Gaelic sála. Bhí chuirnig difriúil. So near a bhán an ideolaíach an pedagogy, bigant an pedagogy ahrú the bhfás ar fáistí na ó Gaelic sála. So bhí gá aib agus agus chuid is mód an fábú an rud fum agus faoí an bhí gá coisteán. Bhí muir over seo I bra sásta an rud a ágal a bhíine. Ní hé nach nearn sin gur bhí siad san cógréach na Gaelscoil Phobal Feirste, chuin Gaelscoil Phobal Feirste ar tala. So le siad dúine. So bhí chuid mór in chur a bhín agus chuid mór tionar a bhín, but hánig muid gá aib an na heideolaíochta mar chéad an darna ceann cé mar hógann tú pobl, because sin an rud teag éis. Cé mar hógann tú pobl Gaeliche. Cé mar hógann tú pobl Gaeliche. Má tá siad scartha go Tiroliach, mana bhfuil Gaelic acu, agus má saoilí nach bhfuil a gcuid smuoitethe agus a gcuid capana, go le go déan bhfuil an Gaelic agus go déan luach atá an Gaelic. And the Scéalta, cé mar haingan tú sin le chéile. So big an dúin chuid mór obair í anúir sin, bhfuil muid coiste, hobí bhí se tagí an na bhar an Gaeliche, bhí an bhí Áine logan, bhí se tógal airigid. Like near stop chap so when agus ná í déanana tu gur friúd even walked and shot. Cem an tí sí bagus bhí. Bhí muid muna go cringy as cem an bhar bhí just dísa ceistí agus bhí ráú na Gaeltachta. Tá go ráú na Gaeltachta sé gin sé achanna le písála fi dit. Scríba, "My daddy, to crinny on a doll here, Jeff." Sin an rug sin like agus fiú an fiú ways so hí an cin an airneil seo over again. Yeah. One ever fresh in the day. But sin an rud a dahraí trá stair na Gaelscolaíochta. Dahraí sin. Agus an cinnal chiad síl den cinnal outreach sin, hála sin. Just imagine I'm just go gas and They kind of chat about some virtual Lord shit. And fish is mo a bhí ogíine má phobal bog agus Gaelscoil along
bhí sin le hideachas Gaeilge a offrol de Grandini sa Scéalta. So, cé go raibh bhí muid lonathe in áit na bhá, bhí just marú me muinse na heite agus marú me thuimiid hard in a títhe le, I would say, Jane Lane, agus bhí séanta bhí is féidir le rá nach a faoin céid, go doscail siad, go rascail siad an doras agus chuir siad fáilte roin agus chaid siad an sapata. Córó bhí daoine a rah de doscail an doras agus is dóithe go raibh Sean Aaron did, she's not in. There's nobody in. So the Agus bhí sé deacha an dara is dóithe an dara aimime bhí an go méhá caighdean an go mé compromise, if you like, an level ideachas agus na haisina agus an caighdean ideachas a bhí fáil sa ranna bhfuile agus ranna Gaeilge. So amacha sin hosaí rang in a Gaeilge de tiismúir nach go Gaeilge go mission a más. Agus bhí muid in ásaí, fuimiid seo, now bhí muid gahaid, bhí muid siomra a ní Scolaíochta agus Gaelscoilíochta, bhí muid siomra sa pub Dunfull Park, nach bhfuil an níos mó agus is my God. Genre Blackstaff bingo hall, so we sin Seanach a Clondon Adolte, but near Brian Lakers, Agus Gahu a Holatu, ein dor tree, Holatu bingo goal so then Uíbh oh hen fan many shift shin Uíbh oh hen hic an capru Orla sa Sean Wellan agus Nero Funyog a few on agus Nero Article on so the Sean now eganon shin the Dinion o Ardoin o Traya o Namaragi because Nero Virginia, agus céimiis rá go dtí inniu bhí mé lóla daine an seacan se céite a tháinig go lochta a dóin is ceann lam an dóid a tháinig siad le thuas na ceamana higann an caparúla agus just haringid suas an bhainlí agus gláimid in éit agus fuimiid airgad le fuineog a churas agus de bheitcha méidir bar bhí teanta agus ciúndan a cé daoine a tháinig bhí páiste mí chumasaici rathachacha agus just literally dumped siad but go bé a maithas an ceneal taithí sin a tháinig an anad so das an anad a maithas an glúiseach sin tháinig muid go raibh sé aonta táhairteach áisina agus serviceí agus anad a bhainú Ionad pobl a bhainú don phobal Gaeilge, but le daoine a bhall is shocking Gaeilge, so ní Ionad Gaeilge muidne a bhí a géirí freastal an pobl Gaeilge bhí an hana féin. Bhí sin job daoine eile, agus bhí daoine eile an. Agus is dóithe go bhain muid an Ionad ag an am céine agus a Bunaitheoir, Ionad na man, Wogan na Wall, Ionad Blackie, Codgewar, so to Kenyal tacky up here, bhí muid an ófa sin, bhí muid a lig a gobal le chéile, agus dóla mé an méid sin ón ranach pobl, agus fu muid a lig tacky up, agus is dóithe spragu ón na daoine sin, a bhí gáil fríd an rug, agus bhí más acu, agus tá sin an Gian Áine, because Ebrium le Kenyal to Nascogin lena Ionad Curran Lani, be you should Gaeilge no Burla, Tomich Kenyal and Jamu Scrapra, le Munya, Marsbra. But yeah, so I mean, Wahi Much Guru Shatau Takuro Ionad Populum, August Sheo hen, that's just Hanik Sheo, and then Hog and Van Shin Antakiak doing it. Well, be and Ga Agriopta Gobble a Kayla, but Virginia, August and Shin Hossi Michigan, Taki up Chowley, August
Asna de Dini Angela Hossi Shine at Anshana Le Pastry Agus Tishmahori Pastry Le Hugo says Tishmahori so being tacky up here on so talking to the Kayla Launch at the Kayla Scéalta Agus then being session so the hood and a pastry a mahas G-Sprock the honey o competition for a Gaelscoil agus Medja Gaelscoil and Feirste Giri Ashana Angela so Shanna Medja time I go around But shouldn't really study or sample when and intended after fast as camption next hockey or nurse me to year ignoring to shinning signal learning to an urge the ass is hockey or villages to dog ratchet or it's just an ish mar free widget in Gaelscoil well I saw you go and core careness and tardy to Harry Henry to Tishmori Gan Gilligan at Charlie Patchy Sample on the school a genuine condition in Áine that will deal with Acuhin. It's intimidation against Irish Mahori and condition and we are saying intimidation the lady and coercion of the Lapa at Fox the country go Mohin should more coach the football the Gilligan in Áine and that's me tiny. Well, once off, you must just do Sue Kent was Áine Kent to Gaelscoil law. Because has on court being too Kent the video being too long to be yes, I'm juggling me. I mean, what's really good much and showing the some shock that she's in the hockey. My hammer made ever heard staff in the Gaelscolaíochta and Scéalta should on the set. It's the skull was someone and juggling. People on the past. But kind of really will me. I have Liam. So the Gaelscoil Malon, the new school again, and the school up to rail school again in Shaw, Darvan Gaelsfree. Agus Ahan Liam, Larry and part in the Tishmori Sim. Agus Coláiste tagging Bobby and Seal tagging to that venue and expression of interest for night. Agus Mayhean, Agus an Ishnead, Kermit and Tishmori Shin, we Agaloo, solid. Document na hatchamach dun crucial rail Scoliach agus the list of cashna ogin a chum actually on in the Áine mar Príomhoide agus Sues doin bhfál leis an bhar na haglas and Áine agus the as gag cúisiom gúneamach and much gay buildings na daily shop to Giri chuch party a curve fridge and chorus the much gay kenchu go well na Tishmori sin Tishganach Rod or I suppose ethos and Gaach go Gaelic Fosco to the and then Neil and Gaelic judge the Conasnachas and Counter Shaw who Conasnach and Credit Cure that would be big pletch so John mitigation history and digging said August Colonel doing Mona digging said Gershon and as a best Medina chatting with my hag in a party but Colonel McKechna a tire and and we'll do Burha for over day, William Burha for the flash, her head and so August tea tooth Michigan to the Haglish and the Bedra Jake Nailers, Ossie Naila Áine, if you like my last video with it, the Michigan feckle, playing the Abliana, the Tishmori. Well, no, because Tishmori clenched them and urged and jazz Gael from the skull and Gael it has a goal that they had played on it. Neil na Kesh na Kieran Agus so we or who should sort of get trudged into where not be Burha Tarlin, Cassiami, me Gardenia and Cassiami. He's more because tell less ugly or it was a jogger came to me know all the time my auntie and Mariana Aspa ever had, Aspa Ashland the corner. And how many being Shirakati for Overwalla, Jay for Overwalla. But Shin, I suppose, and Burris Mo, is that I'm Virginia in Uíbh and should co-bear because feckin' should compare attack on the scholar. Tas socking, not go Gaelic, egg, the Tish Land and the Tish Moy. Change at the party, probably Ray, go college to Feirste, Team Dinianish, Party, the party to tea and up the round shop, so Hags Mission, Mommy Saki, Mommy Cook the magic faculty and come out and school testimony of English was who the testimony free and chorus. So me Gardus a fair trudge with this here boy, Seren Sue, Agus Áine, Agus Nadine Ellis, Skull Ellis, and Counter Ella, in me shin, Ham Emmy her fad, Aku Kensha,
does she just constantly, oh, well, I might go to the school laws and counts and dói Kieran as me and Tish more burha for could be scholar reading to Neil Magic Feckle sin more say until rage out the Aki Phanamas and Haggard and Alan I went to lower Iachach really but Lucy finish go active move Mhic gave cash to her Emer we do food in North Show Children are already a bhfál matter Sarah we will come roll to lárnach don Gaelscolaíochta will to Geary Pobble Gaelic a woman Shin and Ruttom Shin come to the question of Wilma John bhfál matter the revisation of Golden Gaelic because bhfál din your alum so need a matter boss I because we quite word like a matter inta grammar Morgania but there's the character of the young because bhfál din your lumsa she's see your dad well I see his Irish classes he took no prisoners but come to the rugby bhfál matter Linya and Kieran, he said, you know, he said, I'm not here to give you another string to your bow. Right? I'm not here to give you another talent. I'm here to ensure that you will be able to contribute to usefully the development of an Irish language community. Right? So a goni dan shin lum. I was feeling kind of jargon to me, because in Slavic to be go around gumsa. Unless you go shimmy on to get somebody another string to their it certainly wasn't. But anyway. And case to tug of words to this file out leis Chuntan na jacket is smó is pobl a chohu. Now, tá sewing legran balachas farla kaintúirí lífa a Ianú sin fríd an Gaelscoil. Janu to kaintúirí lífa. Ní honan kaintúirí lífa agus pobl a bheogat. Ní honan because there's so many kaintúirí lífa and me and I chicken ella. Napol and Gaelic mar codta seal acu. Ní heglan Gaelscoil again you're being wishable din Gaelic False, who like me marriage bureau Tom Johnson, Peter Big I hate to because to toss a tosh of deep like in T-Bell, Dini will get a gapu, Dini a Taglifa Sigiri, Kitty Yan and Shifsha, Gaelscoil Feirste, Le Shin. Could you Marianne? Foster, Marjorie the Tishmi Horning, Chuntan Rolly Togini, Kai Virginia Arper the Tishmi Horo, the Tishmi Hori Shaw, Napolaku Gaelic, not about Berla. Galoon Nua, potentially, in Feirste Saxon, they're the launch pad. Kai and launch pad of Elijah, Kai Luchen of a launch pad, right? So Kai Virginia, I think, Kensha, we double with Luchen to the Tishmi Hori Berla Shaw. Honest to me, she is novel, she'll hold to in the Feirste. But now I'm should have live she kind of taking away maths and scale. She didn't go she jumped to Hannafy and obviously at her Gaelscoil agus her in one school. She didn't go she Nyadi onto go on Mjungshan Aki to some of them in some Conchiapshan modular leaf fact. No, a gold on Gaelic agus couple. Mar agus a racial Chodgery to show Oliach a word again staggery on the air. Agus Virginia governance and honor if you're in the Mlianta, because we're Daltiogin, Agus a Kudwar Daltiogin, well, sorry, Agus V brain a govern the Kudwayaku. Agus V no Sagoni egg na Feirste Shaw, Gan Gaelic a Lorch, Ní Lorch Gaelic Lact, Agus Kegro Gaelic Anta Aku, Agus Garoshi Anta Clishcha. Vi an ha burla Lord agus catch the must high function of the guest. Vi should carry a worry on me because you know it's Kevin on Bill, but they're all on him Mario. It's Kevin on Mario. There's people in your own order beneath me. Agus you know I was launching around. Ní ro she catch the price to show ní ro she Gaelic, ní ro she Gaelic the Lorch. Ach, dad me should leg was flaying to black the hospital chair. Nach Jocalaha there, Scholar Biella, Nach Rushigiri there, Scholar Biella. So it's Kevin on again fear who's to grab to toss a holy fence in Verla. But you know, to play and jag hockle at our level barley and to your doy. Would you kinship, would you August knee the ugla and do better guru ugla or who, more we should ho clock the hishin. Lish instructor of the upper and Neil Sutton, Lish and Gaelscoil kind of in our month. Agus tatahi o gomor leg agus hannig
like siad hon blatha agus hon ratha. Sílam, agus ní mai caintir ar level no go siad le géantach, you know, severin or like just dorber siad faoi ar agus sílam go cur Jeffrey Fosta leis an abiacht agus le lehus gan hairhead an na Uíbhachta ach sílam gur orber siad a seachar gur wahí siad an pobl sin. Inis agus achlein a Rinmagéine player Sean Rinmagéine Sean, right? Dan was in her an blian. Ach very Magéine go sontasach go gasta. So hurry ma jo fi ma hard for her kid if you're a couple of blian. Compordach and then just very she agus tá muid tarint your media in ish. Agus tá sin you know tá sin cetach mar Neil and Kenny Lergas no cheergrach sin go sillier in ish. No tá sé níos casta ach an nuri and tá muid clí leis an chum cheap seo rudi a dhéanú Samuel. So go high agus trí bliana the COVID agus an stuff sin like tá muid initially pilú, tá muid gona pilú ar an frontí germ so the filleration was pilú ar an frontí. Agus tá muid teagas donna Feirste is Gael mission nach Ghaelscoil sin. Agus níl me gragur with bregach no go romansúla is Albert romansúla ach go daring in muid luchana an Gael óg a sin agus gnianam matíir sin an doctor. Agus the sin jacker nuir tá duine gan hear take shampoo fémer. I know, but as going to go, I mean, tell them what you tell that the yanter to the state of school, the Gaelscoil in the bubble, right? Now she kind of in Kenya shin bubble, to me she kind of bubble Gaelic, and I was bubble Gaelic as shin, China school which state the state of school was the orange Gaelic. To me she kind of something really is tell the modular bubble Gaelic, agus modular have you in the Gaelic, she shin go will Dani, Gunlack Dani, and Gaelic is Jack Mark Codge, da sale. Agus an olas táhachtaí go dtugann siad Gaelic a gcuid Feirste. Now más áile agus higlann sin eacail, tá Virginia feicil Feirste teachtas teach, agus níl mé rá pití comór sa bhór an céad an bheith. Tá Virginia feicil Feirste teachtas teach mar heismíóir inis, a bhí ar scoil saganne, a bhí ar Coláiste Feirste agus leir siad ar Uíbh Ireland na gcuid Feirste. So níl sin go le brí mátá tú tuairt mátá glún in é glún. Áhanna le glún lífa, agus áhanna le glún a tuairt Gaelic den chiad glún eile mar darna teanga a chaigas go ar scóil, níl scóil sin ón, then níl tú cóthaí pobl Gaelic. Níl sin atarlú. So Fhailí an focus sin. Yes. Tá sin a like chebby inis. Well, Bhí sé in heice. ní dóil an grú sin bhí sé intake maidir le lochtúir seoid. Níú sin take maidir leis an rud mór sin agus tá agam go nearnú taidin sa bhra an bheith bliantú hen. Níú siad sásta an taide ansú. Bhí siad a géirí tracking annar na Feirste sin a bhuaigh fríd an choras bramise, cin bhíad acu a lór Branish le gcuid Feirste sa bhla. Agus bhíon ceata tan éach beic. I could dig into go for the injured the fashions that they call it on the Gaelscoil now. Well, yes, but that's no good. Like, another time we're actually giving them another fiddle to their bow. That's what we're doing. You know, But she was supposed to master Jacker because like being Clement near you know thinking of me to forum or skull for morgustí agus that not you know Corgol sin down to skull but go sin down to skull is Kevin on Shaniani agus me or skull for morgustí. I was like, what is this? You know, Nero sim the layer ogum ag an fiú grúdíní long way. Yeah, so she and few mashali a gosh first go to the play from listen the jaggery sim around owner ass and seven niece before the Lord seven year lever coach party. Being it to the unless you can go like a big head from up, you know, even shit, you know, we'll take Harvey, Delhi, Neil Southern, we'll came to ye. I could get his person involved here on to it. Oh, yeah, Is Ken Sugar Cane Brashishin. Ní hílan go bhfuil an pecta có Sylvia nó có Doratha. So bhí pointse an, so is
nuair a bhaid an chum le bhí sin an céad aró chum le trí Gaeilge acu sa tuisce sílan agus má sinnda agus na servicealta tóga háte takeíocht teacht SRL sin éisiom le den ranach agus tá anid Gaeilge eile deanú an rud céanna. Níl an fóbairt cógáasta agus a héalmaid go méid má codhfuil feibre an sin go gaithí anad pobl láide bheith agat leis an rud a thógáil. But bhí pointse an agus an anad lán ó bhain go bá nach bhfuil taobh an mhaid inné na pandéma an rud a gáil a ré le postí a scola an bhain sin le rudaí eile, bhain sin le daine agus bhála agus codhfuil achrú. So tá tú le grá daine an codis mó acu ní daine atá gceasta go mór an airgad acu, but I más gach clán tháinig Virginia nuair a thosaí an anad a bhfás go dtí an pointe grosca mo Ionad eile ach de ré mBéal COVID bhí Áine dréitim just hit an tó as cúsaí airgadis le bheith anra. Go raibh an ré dheanú iad a daine a neathí frídin choras Ghaeloideachas, I would say agus le beidir lachcoid acu a láit linne in Gaeilge agus lachcoid acu iad a Gaeilge agus bhFál, so daine a hanagus teach. Beidir raibh slíomhatha an difriúil acu, beidir nach raibh cinneal slíomhatha lánach acu, an daine eile a raibh beidir a raibh eisprit níos fearr acu agus grá daine. So na grá daine sin an gluaise bhfás agus sin tús an phobal. So taobh an mhaid an phobal a bhfuil Gaeilge acu, caithfí pobl a bheith an mBéal den Gaeilge, an taobh an mhaid sin caithfí instructor agus stock margin. So bhí muid rá go dé dóibh bhaid gáil seoíann ar bhaid gáil duine ó Ivy Crescent Heart and Corneal a dheoltú. Le duine living just teach a thuí frídin choras Ghaeloideachas an níos measa, thuí na páiste le i Gaelscoil bhí siad linne san anad. So tá sé le feicil an seo agus tá mé cinnte go bhfuil spéisial le feicil ins na hánad eile, anad na fiisiige an dreighead agus a leithid go bhfuil an gluúan eile teacht le na páiste. So it's suas linne má chud an feicte aid a bhfál isteach agus leabharóid aid a sppragu leis an Gaeilge úsáid suála. But bhí bhfuil sin go fáil fé, bhí an dilemma agus is cian an sin a phlé agus planalaí anna cé dóibh muid go dheolta. Daoine an gluaiseach Gaeilge nó na grá daoine. Well, sin bhfuil copper bhd an, tá cinnte tar sin an. But, má tá daine le maithdal go bhfuil an Gaeilge táhachtach agus mar chunta Scéalta acu, cé daine a bheith meastar an mhaoineach go dtí le réimse iontacha dheachan de gríomhaíochtaí a bheith acu héan. Tá daine ní ideolaíach, ní ideolaí na daine eile. Mín heag le rá, tá daine cosú lenne teomanta is be ideolaí idealas muid, right? Ní heag le bheith dúil sin chlachan le daine. Tá daine just a géirí saoil a bheith acu, tá sé géirí software sin sa saoil, tá sé géirí saoil normal a bheith acu. So cai dúilí a chur ar fáidóid a dhéanas sin forastóid. Now sin gur clont, tá sogan so go mai, well, codhúirdaí iontacha go réinar, so when you turn the grúpaí defriúla, ar na scola na defriúla, ar na homid seo, ar na Comáide, ar na haíochtaí. Yes, but rud nachhfuil a go ré is strategic joined up thinking. Idir na daoine seo le. Níl sin a go ré. Mas gur gehar bí go tart más a bhuair seo gur sin chuiste, agus gur ga agus mohíonn gur bí na ra a siúrhas an bhuair sin fásta agus a hense go darú sé a caiici se tarlí mar
There's rather good with go lance and orange and off Johan. Yeah. They're doing, Kenshi go well, Glúin, Lífa, access to Gaelic a Lord again. Yeah. And should Lífa. It's Red Bear now. I know. But Kermil Michael, Huckalum, Lord live, or Fiha Cashel, I know. But Kermil Michael, that's it then. Okay, Or my my Yeah. shame. My shame. Come on.